što i mi želimo. Baš kao što je vaša slušateljka, odnosno gledateljka rekla, u današnje vrijeme kada se svi nekako razjedinjuju, ova adaptacija DTV Partizana bi bila nekako početak nekog ponovog druženja, odnosno vraćanja nekih starih vrijednosti u naselje Kreka, gdje se jačao duh zajedništva, gdje su se komšije družile, gdje su djeca bila sklonjena sa ulice, koji mi danas naravno želimo da i djeca naselja Kreke imaju mjesto gdje će da se druže, gdje će da se okupljaju, pored ovih ostalih namjena koje smo naveli. Gospodine Čičko, ima li povratnih informacija i kažite mi kakva su vaša očekivanja u smislu da se krene s obnovom? Mi smo već prije koji mjesec počeli tu inicijativu i pripremili smo se dobro za nju, pošto smo pretpostavljali da će ona potrajati. Mi planiramo recimo 2 godine da ona bude aktivna najmanje do lokalnih izbora. Evo, mislim, logično. I ta inicijativa je tražila, ona je pozitivna, podrazumijeva partnerstvo, podršku općinskih vlasti, administracije, birokracije, kako god hoćete. I ja sam bio u opštini i ne samo ja, znači ne privatno, ispred udruženja, razgovarali smo sa pomoćnikom načelnika za mjesne zajednice i tako dalje, s mojim kolegom, recimo Korevićem, i ja sam njega pitao da li se mogu pozvati na taj razgovor, on rekao da može. Oni imaju pozitivan stav, s tim što oni čak predlažu, oni kažu da imaju planove da to bude i bolje nego što mi to planiramo da se adaptira Partizan. Međutim, mi hoćemo da, ako nije urađeno nešto za 15-20 godina, mi hoćemo to da bude konkretno, jer to ja uopšte ne sumnjam u dobru namjeru administracije, nego mi hoćemo ovom, recimo, kampanjom i inicijativom medijskom preko društvenih mreža i tako dalje, mi hoćemo da pomognemo administraciji ili birokraciji da i njima bude jednostavnije da donesu pozitivnu odluku, s tim što moram reći stvarno da mi u stvari i imamo i formalno pokriće. Recimo, Krečani imaju arhivu, iako nemamo gdje da ih držimo, gdje imamo ovdje jednu naredbu, i to je, jer mislim to se stavili na Facebook i to je sve dostupno. Dostupno je arhitektonski snimak, znači projekat objekta i tako dalje. Mislim, pripremili smo se, nećemo odustati jer nema razloga, gdje postoji naredba recimo sekretarijata, mislim, odbrane narodne odbrane, prije kraja rata, 1995. je to, još nije bio završen rat, gdje je zgrada Partizana izuzeta tom naredbom i ima tamo klauzula da se to vrati u ono stanje. To znači nije nikad uređeno. Međutim, ima druga stvar gdje smo mi tu inicijativu i to sve pored toga što smo stavili naravno na mreže društvene da vidimo, da animiramo ljude, mi smo naravno podnijeli tu inicijativu legalno, regularno kroz općinsko vijeće, prema općinskom vijeću, da bi oni zauzeli stav da to recimo stave, mi računamo narednih mjesec dana najkasnije da će to biti na općinskom vijeću, odnosno znači gradskom vijeću, gdje bi bili možda neki od nas pozvani da argumentiramo to. Tako da to je vezano, to je paralelno, a ovo što je recimo Tanja spomenula, mislim, mreže društvene, to se danas tako radi i to je normalno, jer interesantna je inicijativa sa jednog drugog, mislim, aspekta. Mi smo imali u prvih 10-15 dana, ne znam da li je pristojno da spomenem te portale na kojima je to, da li ima smisla. Znači, mi smo imali više od 10.000 tih otvaranja i znači pola minute samo, a ako je moguće. Nama je jako bitno ovo što je inženjer Franković, Mio Franković uradio kao jedan esej i objavio je to. To je jedna ozbiljna podloga i obrazloženje i mi ćemo organizirati na proljeće recimo skup pred Partizanom, jedno predavanje unutra, u domu, da kažem, u smislu održavanja intenziteta te kampanje i animiranja. I vama se zahvaljujem, naravno, i vi pokazujete interesovanje
što je interesantno zbog toga što danas, znate, ljude zanima samo negativizam i tako dalje. Moguće je animirati ljude pozitivnom energijom i iskrenom inicijativom iza koje nema ništa izuzev nje same. Hvala vam što ste bili moji gosti u jutarnjem programu. Biće prilike da o ovom govorimo i u našim narednim emisijama. Mnogo uspjeha u radu, da ova inicijativa u konačnici se realizuje. Vidimo se drugom prilikom. Hvala na pozivu.